Talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Olewa etui alofa tu Mana tu ole amatanga Yau umau loi mata Na e whai mai ele ai se unga O la ta mafutanga Wa e lo nei leolanga Ma ua sui fo i olo uolanga
Nei mau mea na o mana o iai Ua le lea uma I lea la Ia sila sila la ia Pese mai Sila sila mai ia I nei mea ua o fai O lalo I fole tunga mau o te tau atu Ua o fo I mai ai Matu o si o uola Fasia ita I whaiti o ngā Ae mo oe o te le I whaafiti Sa o whai o mea sili sili Ia, ile ganga whaaloalo Ma le fia tele o te whaatalofa ai Bo whaalofa ia te oe Ina nei fwoi tai au fau o le aso to nai, o le aso sefulu ma le valu o le masina le nei o hiu lai. Lua afe lua sefulu ma le ono, o le ua to sefulu ma le 5 minute tale I tu la e tas. I le aso to nai ua malo lo I ai whaiva, ua tau te ia e o Samoa, a mata mai le nawa I aso ua tula I atu. Se ia tawa lunga I aile ngā ngai fo whaiva I le aso ana nafi. Ma tu tau lai ngā luenga a Samoa I tawha e fio le lalulangi. Ia me se foi le nei atunu o New Zealand. Ai mai se au kilani ua vea mo tātou a inga lona lua. Ma lo a fua ai lau ua maua. Sula masufi le lofa ma le anga le lei o le atua. Ona ua muli tai pea I lana whanau. Ai mai se lona atunu o Samoa. Wha I Samoa, ma lau whanua me ele o le tātou atunu pele. Ia whapena fo I le atu Pasifika, New Zealand ma Australia, Hawaii. Le malo tele o Amerika, whapea fo I le atu Asia. Ia ma le atu Europa. Whatalofa ma le nganga whaaloalo, ma le whaangai e tia le nei tae fo. Ono o le wavenga ma tautia ua whaia Iova. Sa ia whamoe ia te oe le po ana po ina ua whata oto tau whanga o le atunu. Ona sengia leo lo mauli, ma e alu ma e moe a wele lo po fele lo o ngala lo rangi nai te iai. Ai le tae au nei le alofa ma le anga, le lei muti vale o le atua. O ia whaatino ai le wavenga, o le whaahala ma whaatei ia te, o e whaafo I atu le anga ola. Eo e, o e wawa ai foi le kai au. O e mana tua le tele o mea, le anga tangata na tau mawhai ia o e le lava I aso. Ai e te le whaia ina. Ono o lea lofa muti vale o lea tua. Awa a sao alo loto malouanga. Ngai sao umafo I mea oma. Ai amatua le anga ele lo loto. Na o me le anga ama mea. Se te tau ngoi whai. E wha le anga istangata. Ai a tātou tautale sao le vava ai atu I mea I tutupu. E le mawhai ona alo fia ai. I le sila mai moa. Ma le whaafonga le atunu. Danga o lo whaamasino le langi. O e le au ahoa le pula toa mai a le langi. Ia, whaatalofa la ia. Ia te oile deita e a fau. I lo maleifu mai whanunga le lei. Malo longa mai ngalo wenga sa whenga iai le nawa yaso. Lima aso le vai aso tātou te wheiloa iai. Ona ole o le au whainga wenga e mano lo. Ai toi usu maili a taua sa vea. E whaasua le tātou TANOA AVA. Sa I momoli ipu o le tae a. Tau mawha se awa le whaafonga le atunu. O lea ua awa mua le atua. Ua mua foi mea I matau tu sa. To tō ai le tātou niu le vām le tua oi mawhanga le u. A wā le atua malana si le whanga. Ia e mai se foi o sana mai mua. O a mea tātou te whaia le lalolangi nei. Ia maua ai se vi inga o le tātou tapa au sili I le lang. Whātulau la ia le vāndofo. O le tawhatolu o Samoa. I ona tūlanga whalupea. Pa ia mamambalu whale malo. Pa ia fo I mamambalu whale anga nuu. Ai maua lunga se vi inga o le atua. E sii e ana au auna tu tofi. Le pai sida o le tala le lei ma feoi o le langi. Ai maise o le tae au na ite ai malama I le ainga sa le vi ma suluia Samoa. Ilea. Ile malama lama o le mori mau ia ke riso. Malana misiona ma le tongi ola le taulanga na ia whaia mo le tangata. Alo la ia. Le lava papale malofo I lau tau tapua inga.
Whaatalofa ai la ia le i te mamtina ma tutua le tunu malo le soifua manuia whaaftai te talo. Ia e mai se foi o le whaano no ngā manu o le au whainga luenga te tofi. Po whea le tunu a whea foi le tō vine ma le kale sia o lo puna o wai. Ia, whamuri atu le atu e lau tō ngā luenga sa le vi, a lo whai o le whaiva pa ia. Patalo fai lungo le tātou api o whaulinga, the Facebook page, ia whapea fōi ma le tātou YouTube channel. Ma lo le ono sai ma le lava pale mai. Ia, ai le ngata lai le aleo wawai atu. Ia wa mua mea i lunga, ia le tō whā, i le whā le tonu. Le vaina lepa mano, le uli mano, ma lo li le soifua manuia i atu, o le uso vātu taulangi ma le whaltua. Ia, o cap, le feilo ai talo falava balolo soifua mria fa talo fa sunga fa fenga nga pastor fune mai meleponi o mai mo mai matapua i mai ai o fo isala talo falava balolo soifua mria le uso ya tausili tua i malo ya mai la to le wa mata mai tu falta to por kalame ne foi ona sila fia ma malama i ia le to tele o le malo le tunu ia fatasi ai male au le malama le a uti ngā loto i upuma mata upu tātou te talanoa ma whaasoa i ai te fiu te lafi e te fiu te lafi e alu watu ale ma ai o le upu mau le leilo muauru le te pula mai ia ma tātou tani e ma whai me fia ni tala whale tonu o whai. Re ai. O tala e mau ai le ata bale fia. Ea. Wha mā mea ua mamafa. Wha whai ngō fia mea ua whai ngatā. Au ale, a vea le se ma mea mamafa i ate oi lele tilu mai. Tātou tali e ma whai mea fia. O tā ua lunga tiu te ma whaiwa o le lava i aso. Ia wha pēnā fo i le TANOA AVA e te maua ai le sao i astona i uma. E tuli au pūpea. E le atu nuu i le fia se fulu o nei tausanga la ova le luas fulu mon tupu tausanga. E le mawhai se sino toe. Ta lea ma tau fia. Le nei au nanga ua matua tele ia Samoa. Ia, au te aka ai. I mea isi o ko inga i whame o ko inga matua le atu. Alo, tāpua o no sai mai. O laulima, talofa laulima, o vili solia, o tala tapai, talofa lava balolo soifua manuia, ia whapea fo i a vili sola, o le uso ia tausiri, malo le on san. Tere ropo a whea le final o le FIFA Soccer World Cup leo lo whanga solo nei. Ia, a leo te baba ia tu o le au Argentina. Ma le au Spain, i mana tua le au nei Argentina o se au matau tia tele, i le tele o tau sanga sa manu malo ma iai, i le ipu o lalangi o le FIFA Soccer World Cup. Ia. Tele nisi au sa tātou mawhau o le au o i lunga o le whainu. Tasi o ta longa sili o na tele tupe mamili o nea tangata ta alu nei ta longa. Ia, pei fo o na ia le tufanga tupe o mea alofa ale atunu. Le fionga le li pandemia ma le minsta o ngā ruenga. Ia, whapea fo i le Ministry of Recreation, Sports and Recreation. O ta alonga ma me whawhiwhi ai tangata i le lava i aso. Se lau wiva se fulu wafe tala. Ia, na tufa, tofu le tangata masiana. Ta longa o le pi, o le fusu. Ia, whapea foi le teito fitu, le lakapi. O si ngā u a mea mamafa. Whawhetai lau fionga le li pandemia. Ma le minsta o ta longa. Ia ma le matanga luenga lo whaia mea e whawhiwhia ai loto tangata. Awa, tasi le matanga luenga ta ua tele. Awa le whaia le malo, ia me whawhiwhia ai langona ma loto tangata. Ia e whanau loto ngata nā whai me vale, ale me mo. Awa vea le ta longa ma ta leni, wafua i le atua. A le ma ai le pentala le tabaititi. A olo o iai le isi a vanoa.
Sports and recreation has become a second chance to life for our children that are not doing well in schools. Le tāua le da. O le iai fo o le matanga luenga mana tu o le fo o iai lisi matanga luenga fo. Iau te lo fo se tasi o matanga luenga le nai ono se e iai le fionga ia tu ia e avea o se minsta, po o se minsta lango lango. Leo iai le tātou Ministry of Children and Family Affairs and Social Development. Leo wa whaatu la I e se lava ia le matanga luenga fo le nei. O leo wawa e tu nei, was furu lima i ei matanga luenga. Ia, wa tofu wala ia le minsta malana matanga luenga. Ia whapea fo I malana sui minsta. Ta fe I fufuanga alualu mamao. A le fionga le li palemia malana kapeneta. Sui palemia. Ia e maise fo I. O le lato tō wha fetu wha I tonu o le mauta. Ia, ua mawhai ai ona lava le lato whasoa I tofinga. Ma ia tofusia whaipune. Ia, mani tūlanga fo I whaamui nai I lato. This is their legacy that they will leave behind after being a parliamentarian. Amai se whainga whiriwhiringa. Ia whapena fo se paia inga. Pe tasi le aso na e minsta. Pe lua aso na e sui minsta. O le minsta lava o le minsta. O le urupo, o le urupo. Ia. O le mea le o te ata I lava foi. I le taimi foi lea na vā I le whangatia. I le vā o fia me, le sau whapito, ia ma le sunga lauli al maari. To alu fia me ma avele to sefuru ma le to wha. Ai alu la auli ma avele to lua sefuru. Ia, o I la toula na le toi foi mai. Na tofu I le tofi minsta uma. Mo mea na le na whaapele ma whaase e ai ma whaalata ai. That was bribery. In terms of politics, is offering a ministerial portfolio to you to entice you to come closer and come and join the ranks of the minor government that became the caretaker government of Fiame le Safapito. Palongo lili. Ile ta ua te leo mea ia tātou te. Ale ala le te mina, dale mena tupu. Ina ua o e toi whaile snap election, ia pa o le panota whaatope tope, whaananati lea na whainei. E tō whia na fōi mai, nā o le tō a tolu lava na toi fōi mai o le sa whapito. E se le sa o le mea na overvalo, tu ai lau tō vava ai ai. E le ai se malo si anga o le tofi minsta, e tāo fio fiei o, ina langa o le minsta ma le tofi na tofi ai o e ma fōa I atu. I le tofinga le palemia. Ai o le tofinga o I lo walu le palemene, o le tofinga e whai e tangata o lo tu malo. You get it? It's how. It makes sense. Dea la ua o mailo I tua la whaile mea. Ua le toe na nau lo tangata o lo tu malo e toe tofi ia te oe, pe la tau te toe whatuatua ina oe. Ia le mea na tupu. To ulu u malawa na ole to tolu ala na toi fo I mai. Na lo fionga le sa whapito, whapena fo I le fionga a whale o mawaenga, ma le fionga a whaumui nā, le atinu u waina whang. O I lato umani, e leo ni fili o sa vea. O ni wō ma mai I a te au, o ni uso ma mai, e o lava le sa whapito. E ilo so tanga ma mala lata. E pei o se tua whawhine. Ono o le mātou ta mā, o le tino, o si tangata I te tonu o le mātou nuu I loto whanga. Io, e mea lale na, po le alawa lale vevesi le iei nei, ia whaafatei fōi. Ina ua whaalongo, ma whaatutua ina, mausi tai, la uso ia mau, pue mai, si osi. La pizza man, Dr. Pizza, nusu stai lo nei tu malo. Mai le tu malo, e te le sap, e te le alu le whaatutua I le tua Samoa o tasi. Ai e te tū tō tasi, mai e te manu malo, malau tala fō le nāna whai I ai, I le uso wā mā te wāwāla lata tele. Nau whai atu I a whai le whina ngaro ma le tau whāle nā, a le wā au whonti, ma le atu whanga loa mo lau I tū malo. Take the chance. Listen to your people and your family. E te le whalongo.
I se stangata. Whalongo le tō whāle I tū malo leo o malele tū tōtas. Awa na sau fo I pipi I o ia fia mea. O le mea fo I le nai tupu. E le toi tū lai mai. Ia e whaafitai I le tua. Toi fo I mai ia le tofio le tū malo le atu whangaloa. Ia ma le waa e tasi o le tupu o foti. Ia tua. Ma le I tū malo. Ia. Ona o mai lea o la utalandoa. I le tūlanga o iai nei. Le tautonga o le whaamasinonga o le fionga ia Iliui Lise Schmidt. Ia. Ia ma le tūlanga le ua whaatūlanga mai ai. Ia le susueina o le nei mataupu mana tua. Te lea mataupu le susueina nei. Le ua umatu na whaamama ia le whaamasinonga fo I le fabrication of evidence le ana mo li ai le sunga lauli a Maria toa li o whapef puleai. Lise o sivai ia ma Samuel. E le isu eina I nā le mataupu o le hit and run po le maliu o le tama lea o Samuel. No. Sa sue po o aina whawhauina mo li mau. O aina whaapi o ina mo li mau. Who was in conspiracy theory to commit fabrication of evidence. Ai le I eise su e ngā le maliu tua. Lea ua tāwa vai ese. Lea ua tāpena iai. Le ona whatula I le komisi mua. Nā tau te while susuenga. Lea ua toe whapawhala. Ioe. Ai toe tangai ma toe sila le lei. I le tōwhia ina o seisi vaenga. La tau te toe tilo. A fresh pair of eyes. Fou mata o tangata. E toi tilo I le case lea o Samuelo. Ma wawa ai lo loto I ai I le mea na tūlai mai. O lea fo ua iai mori mau fau. Ia. Lea ua iai mori mau fau o tūtūlai mai, ma ua iai fo I ma le wha maunga o le tāwale. Na tupu ai le wha lave. E iai fo I ma le mori mau. Sa iai le pōlea. Ioi. Na matua mata le lei le mea na tupu. Ioi. Au te whalongo atu, wa mata, o na sila, ia le official lawyer sili, ma le komisina, le tu mau o iai. Ina ia whaia se sapina, ina ia au mai e le tangata lea. O le urua I tangata wara lea na vai mata iai. Eyewitness to the hit and run. Yeah. Let's wait and see at tato me I mai il matau pule ia lise. Mana tua foi, ale matau pule. Ina ua tau pule. E whaise mea leanga I le sunga lauli ale Maria toa. Lea loa na whaia I loa ele tamaitai o lise le tusi. Ave sa o lava I le fioga lea ma malu o le malo. Le whamasino sidi, le loo ia sidi, le komisina o leo. O lona winga, e toi au mai fo I tonu I. Ma lo uso. O le uso ma mai I a te au. Le tō whai au pa au. Longo I tino Filipo. Ai sea. Loa na mātou ma futa ma ne uso. E muli atu longo ma leti uso. Ia le a taua haseni rohala. A e mala ma lola vea. I le kolisi o Samoa. Mo leva na uskolsipi ma toi fo I mai ma whai ngaruenga. Le ala lalena, e ma sani ma futa le lei o mātou tangata ma tino wha ainga I le whale manono ma le ainga I le tai. Awa le mea le atoe au mai ai I le tō whai ha au pa au I. Le anga fo I ele o se tangi I le fionga le sa whapito. Ina ua ave tusi na olo o iai ni tu o inga. Ma manatu wai lise. E ai le mea le whawhau I tua I. Se manua e whalpuipui ai la uli ma toso I le whalpuipui. Au le whaire kirisi masi ma le tausanga whau. Au tango e whauinga le tusi lea. It's a cry out for help. O le tangi o le pumate. Wa sulu ai ina ia saili se la vea ia fesoso ani mai I le wha le tonu ua iai le teimire nei. Au le manatu e pe ea a fia ai ma le fionga le safa pito le pale mia ta mai tai mua o le atunu.
O whele me mamafa. E mamafa le toto ili ui. E mamafa le toto o lise. Aisia. E la lalango fo i o i le fionga le li palemia. Le ango le tino toto a ano maivi. Na i loa le lei elise. Iei le mea le fafau i tuai. E tau ai fango la uli. Aile o se mea mi o tonu ma se mea e sao ma fai o na fai. O le loka mai ave tanu malala. Spend Christmas and New Year's over there. For what? Yeah, le foi la o foi mai o le conspiracy, but o le mea, ele is a conspiracy. Na matua i tusi le lei e se le tusi. Ave le fionga le fong ai le au le malo. What does that tell you? She wanted a prompt intervention from the head of states, the most powerful man in Samoa. Ola no winga la. Ele is a fabrication o iai I le vale. Wana oni masal salonga le. Ai no follow ma le leo. Fai lo ma le case. Press charges. So it's not Fiume's filing of a case. It became a matter pertaining to the police and the commissioner at the time. Io. Lela o te whai atua ia uia. Awa ana le moni nei mea. Ele e alu le tusianga I le fionga le malu al malo. Ele sulu I le loia sidi. Ele sulu le komisina, sulu le minister. Sulu. I tangata seli o na mawalu lunga o lato utofinga. O iai. E o le whamsidu sidi. Ina ia. Sa ili se tali e winga I le mata upule nei, o le maliu, o sina vai ana Cabot, le tamaitai o Dr. Professor Carolyn Cabot. Le ale so tanga o me nei. Ia nau o mana whaatulanga mai a o na o le a ua ia ta tau le nai tala noai mai e tilo le mata upule. Who is going to be implicated in this case? Because the Prime Minister at the time did not press charges or filed a motion or a complaint, an official complaint. She said it herself. Na sa no la veil sa vapito. No fa ya tu ya pola se tala e winga I le tu si o fa ya le fionga ya iliui. Tali le sa vapito. Ah, ya mai maulu tek. Tele fi fa ya se tangi fa sanga ya nata mai ta. Aia, o leo lava ia. O le si, na whaatonu e le fionga le sawhapito, leo mai lato le komisina le nawa I taimi e whaile press charges ma whai se tangi whasanga. Ai, tu ese eilo na swafa, awane ia a fia fua le tangi lea. Ia mana tuola, a whaila o le tangi lea leo whasanga o le sawhapito. E le mawhai a ona le sapina ina, pe ave fo I se warrant, mo le fionga le sawhapito e fio mai ai, e tali o ia o le mori mau o leo. Au le si la fasiri o lo tula I mai nei. O le foi la, ua whaata oto le ala fue, au mai ai le mori mau tusia whaata uto ina, a le sunga le papali I sia figao lea ua maliu. E au mai e wha ngā I le teimi o le tango fio o le mata upu lea. Whaasanga I le fionga. Ya Iliui Lise Schmidt. O le si la fesin. Pa mata e whaatanga ina. E fionga I whaamasino langa leo umana set the president, but it was set for people that didn't turn up at the courts. Au lai feola tangata. E tu sai ma le mata upu lea whalea lilitasi, le wha se furu ma le ono I lato. Na whaalafi e le tangata mori mau. Ma le toa lua na whaia le mori mau tusia whaatautoina. Ai au mai, convicted ai, pa ua I le tofi o le tu malo. Ai le I o mai tangata nei. E le I o mai e mori mau, na o la mori mau, tusia, ne alei no whaia tu. E whaape I, ma whaape whea.
Pe a whai nei e tuli whesiri e le lo ia o lo tū mōrise. E whapena fo i le taimi o le whaamsidonga o le lo ia na tū mō te lupe. E whesiri ngia le whasi lau pepa le ise ngutu. E tali mai le lau pepa. E le mawhai. E tali mai le lau pepa. Ua na o se mori mau e tusia. O mea lava o le tusia i. Ua wha maonia oma i le fina ngalo o wha masino. A o le tuli loa atu le loa ia e ona ia. Le clients lea o lo ua mō lia i le whasi pepa. I le mōli mau o le whasi pepa. E le aise ngutu le indi mata is just a ghost. And where are the physical witnesses? Lena la lafini. A le ua whaasala uma. Le ua whaasala uma. Ma a whai o le ua whaasala tangata nei. E te tau wholana toi tilo tilo. I le mata upu a toi lupe. Ua whaasala ina toi lupe. Ona o le mori mau a le tangata. E leise ngutu, leise mawhauwhau. E tali mai ai leise leo. O le aitu le mea. A le ufasala uma le to telo i la tau nei. A o tangata o la so i fua ai na o la lafi. A o le mata upu la le alise. Fasanga i le. Le fasanga i le leo ia. O le fasi pepa foi. A o le so i fua le tangata ua maliu. O lo masalo mia fo i le maliu o lea fo i tamaita. Le lau to lua tangata mali liu le mea lea. Ma liu fasia ia le fionga le tamaita i Professor Tustala. Professor Dr. Caroline Gabbard. Masalo mia foi le maliu o le tamaita i le sunga le pali tele sia fika. Maliu ai foi male leo inspector le mambea Penyamina o lena tau a auina le whaila o le matau pule nei. So you see, ladies and gentlemen, there are many holes to cover on this issue. Tele i o pūwhangota te tau o na whātutumu. Tele vai alia, se wawa ai po whē tawhi whai le puna vai. E eilo na sotanga and connect the dots in this case. E whauringa maila ia le o le tele i o ni ngai o inga. Ta le mawhai o na whai loa a olo o tau mawhai nisi. E ufi wha manungase. But it will all come out when Lise speaks the truth. O tau sila ia. E o lava i le sābala ma le neifi na whao ngā. E whao o ai le maliu. Ia Dr. Caroline Gabbard. Wa sola ma le tangata. Sa tu le potu e teu lilo ai. Ia mea nei o mea whaitino. E wha maonia ai se mata upu o le asu ina lumanai. People have actually broke down the place and the room where all these physical evidences were secured. Why? Somebody's got something behind this thing. E iai le tangata le tua i ai whana oti. Le fionga i le ali isu e whapitoa. Ia le ma mea Penyamina i le maliu lea. Lea wau tau sisile i wa tolu tangata i wa whioti i le mele. A le whato wala au le matau. Nau lau tala le nā. Lau fionga i li ui. Lise Schmidt. Tell the truth and tell it all. Ioe. Every little minute detail like this. Tell the truth. The truth will set you free. And if you go, you will take down each and every one of them. Manisi o leo, o lo laumunu ia peo lato ingoa. Aua e te fefe. O lo iai le tua ma le lango le atunu ia te. O e ma le tu la fono i la ua ia te tau.
whamatala uma. O atua oi, e le tatau na sopo ia. Ai, e pui ai lo saunga le muma lo sao lo tonga, sopo. Sopo ai le valea. A whai mai o le maunga. O le maunga o li. E le sopo iai se manu vale, sopo ai. Tau uma. Ioi. Whaahilo le whangatia. If you have those evidences that you said that you kept and you will not give to the police, now it's the time. Lea na fiu. O wale mea na leo na whaisi morianga. O na ua matua fiu leo. E wasilingia li se, e wha mamuru atu, ma wha matu atu mea ia na te wina. Physical evidence that she had, and she never did. She gave it to her lawyer. To secure these physical evidences. Yeah. E talo lea tunu ina ia maua le au le paipama lea meo tonu le mea lea. O se mea taha ua tele le na. Nā tātou ua e tale pese, manisi o tātou whaasilsilanga. Le anga e tā ua e tātou serena. Te mai. Ua le rosa I whala vela ve. Ua le loa le mea whai. O le friendly loans le aua unaga e whai. Mea ma whai. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mo oi. O walu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tuatusi, lua fitu di, Waiprera Avenue, Henderson. Wala ta maile tu wanga al whanau ia iu lai. Au maita matamata I leo fōwhongia o tapinanga. A le Auckland Zoo, mo le toi fo I mai le Dinosaur Nights and Lights. O se poe tumu I fianga. Matamata I dinosaurs ese mai aso la. Le te lea la tu tino. Tau mawhai mea ai matango fie. Savavali I le Dinosaur Discovery Trek. O se poa mo le ainga atoa. Te tala mai le asfarai le tolo iulai. Angai le aso sfulu vali. Mai le afo le lima le afi. Angai le afo le valu le po. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale. Ua amata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone mo le Samsung lata mai. Awa ta mai le na o le lua lima tā laig vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na o le lua whātā laig vai aso. Mā wae. Wa siria ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Wili mai loa I le ovalu selau lua iwa tolu iwa. Ovalu selau lua iwa tolu iwa. Beta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. E whaingo whielo langa, pe a le leilau wha aperitania. O te talai na nei awanoa e teles talai I le Dynaspeak, mo a onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amatalia wasenga I le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima, ono fitu whātasi, lua lima, ono fitu whātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Hey! Oh!
Ia le nā, whawhiwhianga whiwhiloi ma le au peipese le 5 stars le telu tausanga watuana i atu sā. O, iei le tō telu i tātou. O wheare me kakai le 5 stars. Po o aukilani sifo, ia po o aukilani isasae. O aukilani i tūtatonu. Tātou te o uma iai le tele o i aso i le lawi loa tele. O le fetu lima a Samoa, le 5 stars, talo whae ua whai langi le tele fo i o le fo launga le tō tele i la tau, i a le uso fo i a alofa, i a manisi, i noe. Au whafongafonga mai na i a wō ma uso pele o le fetu lima ma le 5 stars po o alala ma papa au. E au ki lani nei po Australia po o whea lavo le lalulangi, whatalo whatu le i a tau o sa vea. Ma whaaftai atu i lau tau sao tā ua tele le tele o tau sanga ua mawai. Sa au mai ai le fia i loto ma nganga o tangata. Sa whaafile mua ai whaalawe lawe ma pisa. Sa otu ai le papu ma inu o na nā whaavale vale ai ma whai ai fusuanga. Ai Jane vai ngā au, watching you severe from Sydney, Australia. Fatu i fu i le meo le malo vale o meo Samoa i le nama i tau. Ia a umana o ane fusu. Ia e whaasanga atu tonga kwa ka pingi ka kou. Ia o inu o na nā i le papu whaasanga i fu. Tau ta whasi maoli e whaasanga i fu maoli whaatamu mo e solo ia ngai ko inga Samoa sa i le nama i tau. Whaatalo whaila uso Istanbul K4V. Tele lopo o iai Turkey po iai pea Iraq ai o tele avatua le tele o whaptalanga o nisi ne ia uso ia olo o iai le fita le malo tele o Amerika whapena fo i le i satini sinia le i ataua ala i le pule Haseni Rohala tumanu vau la vea ia whapea fo i Corporal Ferdinand Lavea, ma le tō tele o le whanau o lo o iai tautua. Le sao tonga ma le whawai o le malo tele o Amerika e tau wala atu i lana fita. Patalo whatuaila Istanbul, ma lo le soifomia i a te oe, ia a whaifo i o lo whafonga mai, ana wala o mai i Istanbul, te loa a o mātou iai Iraq. O le tō tele i o fita mai tutuila ma manua mai se fo i tātou mai Hawaii ma tātou mai le mo tele le tu Samoa tuto tas ia ua lātou au auna le fita e nofo ma malo lo le lei ma tua ki ma le lātou TV ai whaalongolongo mai a le ataua ma le TANOA AVA po le nganga ifo fo i o whaiva i le aso ma le aso. So I want to extend a very, very warm welcome, well wishes, and all the love in the world, and God's protection for all of you servicemen and women of the United States military, Army, Navy, and even the Air Force. Wherever you are deployed to right now, I pray for your safety return to your families, loved ones, and come home in one piece. Don't come home in a box with a flag of the United States on it. Come home with your uniform, holding your rifle. Fo i mai, au e te sau se pusa. Au e te sau se pusa o lo ufi mai i le fua le malo tele o Amerika. Wa umalo soi fua. Sau sa vali mai, ma u se vae ma lau tō ninga, ia ma lau la au malosi. Nau a upenga. Whailoa i ma tai tō lua ma whanau ma e pele sa tatalo ma taptapua i atu i tō whaiva. Whatalo whai suru vale, vai ma lo, watching you severe from Leone in American Samoa. Well, ia, a vea fo lea vado e whatalo whatua i o tātou a inga uma lava i tuila manua. Ia, po whea lava o le malo o tuila manu olo e whaafonga mai. Ai mise fo ina i o ainga ina fiti uta ma fiti tai o ta u le fionga i le tanga loa matua. Ia wha pia fo le fitelenga ia pupua li. Tau ili o te o ngā lea i ma outou uma. O suri uma o le tanga loa matua. Ia wha pia fo i le tui manu a mana ia. Whatalo whatu le a taua le atu manu olo le nei. O suri o le tui manua.
o loo whaatalofa atu i a te oe. Lili o le valley, talofa lava ba lolo se fuabuduia, ia whapea fo i le lasia, bash for it, ioe, talofa lava ba lolo se fuabuduia, Istanbul, love you brother, ia, stay safe. O le ainga o sa asiata, tofi lau sulu i fale ese fia mea si paia, vai malo ma o tau umalava ua mafuta mai, please share our program. Press the like button, leave me a comment. I love reading your comments. O le fasiri tele ale sau ilo mafo fau. E ese le onga ma le matau tia, o le lamatia o le soifua o le atunu ui nei whaafita auli o whaamsinonga, ma mōli anga o lo whaatino nei. Lea ua tolu tangata ua maali uri case lea. Oi la le si leo le aso. That's the big question, $1 million question. Who's behind this? Who has conspired to commit crime and also to fabricate evidence and to hold evidence to? Oi le si leo le aso so one. Oi le si yoki le la tal tonu mai a fai e si oti o stangata fo i eilo na so tanga i le mata upu lea. Lea lai ona ufai atu, wha mole mole. Whai ia se tonu o le nei wha msinonga. To put a stop from people dying. And we don't know how these people ended up dead. You know, conspiracy. People are dying left, right, and center. Can't you see how these dots are connected? Tau vai. Patalofa, tanuvasa, kirisi masi. Whalongolongo mai i nai le pitanu ua mātou Blockhouse Bay. Whapea fo i tō liu. Seui. Seui, watching you from Oxnard in California. California, o le tabaita o Siona Taledi, watching you severe from Sydney, Australia. Talo whai. Ia, malo lava le. Whaftai fōni i tanuasa le mafuta mai, i le au nanga. O Vau Filippo, tūwhal tātou Paul Kalambe. Ina ia mawhai fōi o na māla malama le le iai. Ia le tō tele. O mata upu nei. Ta ua i ele whape a watu ina ia whatu ai ni au manatu ma whaale le ai se mata upu e le sao, le ai. O le tātou te tilo i mea i e tutupu mai. Ma tātou tala noa i le tātou lava i a tatau. A tonu o i foi e mawhai o na whatupu manatu ma whasosoni i tangata lo o a fia le mele a solid o mai. O koui o mai e tau le mea sao. A le ta ua le mea sao na le whaia ma whioti tangata ai le ilope o i le whasiotia tangata nei. Talo whae ia le mā mea peni a mina. I le tangata sa ia i loa le lei, le lamatia o lona soifua. Mai mā ue, pe ana whapea. E mawhai na tau ta tala mai maa mala au ma mea la na ta oto ai. Ma tangi i fwoi le toto, ma mapuna i fwoi le toto. O peni a mina, wha pena fwoi, ma le tama o tu au. Ai ale maliu fwoi o pali isi a whike au la tau ia. Ma le maliu fasia o le tamaitai Professor Tustala Yasina Vaiana Gabbard. E matautia. A talo whatu leu sa sinapi whaui, mata atu mai i le tātou no whanga nei, le taulanga whatau i mangele, malo lava. Franklin Pasi, aloha to you, aloha le soifu manuia, and also ole uso ya tanu whasa, whaftai le mafuta mai. John Etwale, talo lava, malo le soifu manuia, whamai. I've hired American inspector to investigate a cover-up from a New Zealand police serious crash investigator.
Unfortunately, as soon as the American inspector that New Zealand police were guilty of corrupt. Talo whai John e tuale, me maupena iei se teimi I tā te whaasoa ai. Ia, e matautia. E matautia lava mea ia o atula I mai le teimi le I la tātou o le malolonga. Ina ia whai mai ia se tātou I puti. Ai, a tātou tele I o le malolonga. A vele nei teimi e mori atua I le nganga whaafitai. I le awhionga ia Samoa mo le whaltua ia Liz. Ia o le pulenga lea ma le au whainga aluenga. A le tātou maota o lo ua tapu vai tasi ei le tele o mea whaia le atunu o le Manhattan tui sa Mau Convention Center I ina I le pito nuu o Dominion Road. Whaftailo whionga Samoa ma ki teo ma le whalitua. Ia o le anga le lei foi I o tātou tangata ai maise foi le tūlanga sa sosonia I le au o tamai tai ma le whanau le tifo I moana I le lato malanga tamilo ia maise foi o lato whawhiwhianga whaftaile anga le lei whamaduia le tua ia maise foi le ngaruenga ma ia to tele le mamalu le atunu wai le tui tau whamatala ina lea no whanga o mea whai uma e tele o so ngā tupe o social a nu uma I tu malo sa ili ngā tupe lena whai nei ale fast whapena fwoi le I pipi ia whapena fwoi I le tele o whaipule o sui whaorioli le maunta o whai puiponga o le tuua o le malo ia whapea fwoi ia le usui o le fono o aso whanau ma aso whapitoa na wa ngai wala tu sila fia Manhattan tui sa Mau Convention ia ono le lei o le tapenanga o tau mawhate le tono le hall ia whapena fo I eile la tau whaili whatau le mea inu ia aile ngata le la o le tapenanga le lei o le tau mawha le aise whasi tepu e oa I lunga fo le to ina ma olo matua na o kua whasi e ro na o le o whepe e fo I isi whale kalapu ma ia e whangata lava to tele lo matua ma to ina tamam tila matua ma to ina ia o matutua le tai fits full tausa ala e fifi lava e o e ta whawhau ma eva Io e manava se e a felesi ma fa longo I musika lea ua fa le ngai nai ma fo fonga o tupulanga I nei vai te me o pese tau tala vo ia mo rap yeah, rap the crap out of you foi upu foi le futu talo lava lucky faleiva ya va per foi Su setu talava su malon so we are watching you from Opatiki in New Zealand talava ya alofatu mo oi male ainga IT SNU KTZ the PY talavatu maloli le so we are mamao yo me ye mafuta mai le tele ni sinei le sunga ya limutau vole fatafa taisao talava watching you from Glen Innes o toliu seui lo lava watching TANOA AVA whai mo le tātou Pol Kalambe always enjoy watching your show o su o te vanga talo lava malole soifu we are watching you from Red Hill in Papakura tele o tātou ai ngai Papakura tele o tātou ai ngai fo I la I takanini ma le whaasolo atu le loi Hamilton ai e whai lau tala ona na whaftai atua I le whionga Samoa na ta tala lava le pepa koko le koko master. Ai lu watu loa ma le manongi mātango fie. Sa sala atu le manongi o le koko. Whai mai loa ma le tala a le whaletua ia Les o le Manhattan Convention. Mai te ilo sa vea, whamol mole, whai atu saka oka. Lua se fulu koko master. Yeah. Daniel, are you listening? Time for you to fly over and take 20 Coco Master to Tuisa Mau Convention Center, the Manhattan Inn, or the Tuisa Mau Bakery in Avondale. After yatu fatalo fatu le tida, ya tolise. Ma lola vole le soifum bia, after fo ile mafuta mai, ya mai fo ile tina ya telesia. Siona ainga I nai whanga paroa. Whatalo whatu le lio Daniel.
O yo le si la fe auta ua lea telesia. Se longo I foi le sunga ya Daniel. O ina ile neo lo I le tato marketi le mo ile tato fangu o le vai o le ola. Na tonu lava ile Numeratasi Triangle Road. Numeratasi pa 2 Triangle Road I Massey. Na e te moa I le tato tamalea. Moa I ma le tato pepa koko le koko master. O le nau watu. I se taimi tonu watu Daniel I ai. Ya o le nai tu te vava I le fale o lo te lea le na Grand Market number 1 bar 2 Triangle Road in Massey, West Auckland. O le tau o le koko. Ai whataua e lua se fulu tāna. Lua se fulu tāna le tau o le koko. Lui talofa lava malo le soifua manuia. Ia a whai fo I te mana o e watu le ataua sa vea tā fusfusi ma tā popo mano. Ia rai wala o maila ia le ia tea. Tā whidoa. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, al waku le koko. Masta, koe aru waku, marakako vai o le ola. Lena. Mai luanga papali I talo whalava, ma lolo sui fua manuia, o le te maita I o pila. Ma lolo sui fua manuia, whaftai fo I mafuta mai, Jeff Mulitalo, Sunny Alaia, po Sani Alaia, tala whalava, whaftai le mafuta mai, tufal tātou por kalambi lero, wa atu I titi o lunga, o le valu se lau I la tau, o Dr. Dre whaasa valu, ya, mafuta mai I nai le pitanu o vai tele, tā pena fo I le swavai mo le aswa taiao, a kui tala le lei, tala whalava, watching you from Hollywood in California, happy Friday to you, my brother. Ya, ele ngata fo ile na. O le sunga ia the Orculus. O nai le tato Grand Market. Le amawai. Ya. O le sunga ia wahid from the Grand Market 1 bar 2 Triangle Road over in Massey. Yeah, that's where you'll find the Vaioleola, the Taro Samoa, and also our Koko Master. Yeah, se teimi. Yeah, on anga ile yai. Atua matoso lo mafofau I le case le nei o lise ma le safapito ma leo. Awa pe no fa yatu. Fallinga mai le ia se manatu fo leo le fionga ile te mai tai pale mia ile na vai tau e fa ele lea lona swafa malona so tanga na I cases ye wa mali di wa te mai tai ni to lua ni wo ma mai mani wo pele ya te ia mali wo tuai male te tai leo sa ya te ia mona lima le susu enga le mata upu lea a lea lawo tu lai mai ia le mata upu e winga le va ofiombe ma le fionga I palemia. O le fo iolo o laulo mu ia I whape o ni tua inga na whaia le sunga lauli le mali toa. Ele o mauti nofoi. Po o se tangi e fiamia. Po o se tangi foi o se tangi e whaulu atu e leo. But we'll find out when those matters go to court, probably within a week or within the next couple of weeks. Losa mai fea, talo whalava, Rose, whapea fo I Sunny Alaia, a mai se fo le tō telo I lato. Le wha mai I the Aquarius, e se coco chocolate. Whatau mo sau coco master le na loila, ia lea pe taste like chocolate or coco Samoa, or both. Willie Misa. Talo whalava wha mai. Alola soifo manuia ataua. My name is Misa Willie Misa, original member of the Fitu Lima Band. I was the bass player. Yes, of course. Yoe. O te masani le lei nai uso nei Willie talo whalava. Vaftai o leo e mafuta mai. And I love telling stories about
5 stars. One of my cousins, Vale Utupo, was married to the lead guitarist Alofa Tuwanga at the time. Yeah, Vaftai Willie Missa. Whamaile tala le sunga ya Missa Willie Missa. Oyole, original member of the Fetu Lima. He was the bass player from 1975 to 1985. Thank you for your recognition of our band, and yes, those were the days. 2 of our members have been called by God. Otelo Lele, Ostasi Nau, so ya Lofa, Tuwanga Stevenson, ya Mafaifua Fatoe. May they both rest in peace. But we are telling Le Fasoa Le Ato. Pafitai Misa for getting in touch, and I'm grateful that you're still alive and doing what you like best, and it's about music. Vafti Tili Lava. Noa Fautota, Talo Lava, watching you from Pango Pango, American Samoa. Avea Lava Tato Pulkalame, Ole Tano Ava, Emise Fulinga, for favor. Was so ta imai tangata to a tele tafa fio le lolanki. O lava ina yo tato uso matua fa fine olo iai le military ale malo tele o America. Ese atunu o lo lato fa aunu uai po deployed in different parts of the world, and they tune in. And this program has become something that gives them hope, gives them time to rethink and reflect and remember their loved ones and the real reason why they are deployed and away from the soils and land of the United States. O le tātou porkalambe o a vea mawala e mawhai au na whaalo tutele I la ngona o I lātou o lewa na tu ua le malo Amerika. Ai ua whaunu ua inisi atunu ona o vaenga au ma le military o le malo tele. Whania Mikaele, talofa lava, alo le sui fumunria. A vea fo le nei amanua. E whaamaise tuai le nganga le tua ma le tātou Port Columbia. Ile e kale CPIC I Tamaki, I Nai Glen Innes, sunga le whai au ma le to ina ia e lama, ia ma le mamalu o le nofu atofi, ma le nofu atula o whawhia ngainga. Male e kale sia ato o I lea sa iei le to ina matua I le tele o tausanga setifano le ite setifano o whai langi fo le wholanga. Ai o se tasi o te mamatua o le atunu ua me se fo I le kale sia ua wala au iai le atua I le neiva yasu. Ia maolo o whea ngai ma peau wha ma vae ma toe sauninga I le so. Moli atuai wha mai senga pa iei ainga, paolo mangafa si le langi a maise, le ainga sa amitua na I, ainga sa le malu mai matautu le fanga, ma fale ase la, ia whapea fo I, ainga o le fale tua. Ia tau whau, le whanau, whanonoa, ia, o le wala aua le tua, e leo se mea puleis tangata, ia, e leisi se tu matete e le fina ngalo whaito tasi o le tua. Watu wai ia whamaisenga nā, mai le ainga sa le malu, le ainga sa amitua nai, ia mai se foi. Ia le fionga le swafa, ia I inga le malu tau ma oe, ia whapea foi ia le tua fine, ia tofi lau, to rise, le fionga a whaumui nā. Fili maloanta, mataniu, ia male to te le lava lo to ainga le malu fingota ia fa pe foi le malu tifanga male to te le ainga sa le malu male mamea male ainga sa amitona fa pe na foi ona fa mai se tuai ile tua fine le fa tua le li fai pule le fionga ia le malu nila poe mai. Ia, ma le to tele lavo le kalesia ma ainga. Ai me se fo inisi ainga o lo whapena ona afia I whaanonoanga o no le wala aupa ia le atua. Ai toi muli atu le whaafteitele I lau sunga misa Willie Misa. Ioe. Ia whapena fo I lato uma o tutoe o le tato wha ili le nā lau I loa.
o le tuanga Stevenson Band of all time. The beautiful sound of 5 Star. Ia, o le fetu lima. E le mawhai o na ngana. E o ta ambilo mai tangata maisi au whai pese ia ma. E o lava fo ia tea. Walu fo o te whawhiwhia. Au te tango lava usu ia le tele o pese. O le 5 Star. I'm very proud of those boys. They were like brothers to me. And Brother Alofa, Tuwanga Stevenson, the lead guitarist, was married to my cousin Vauvale Utupo. Ia o te le lola po feo i ilo to fine a vau, ia masiana whanau, ia ai ua whai ilangi le whaulanga, ale nā fo i toa manu o le whaiti. Ia, e whapena fo i la se momo ongali i le sunga Misa Willi, po iai se tāpenanga, wa tui nā tuai le tāleni nā iau tau whanau pe o le mea leo whai ane. Lea sa au tau whafonga mai. O whaatala noa ina le sunga le whawhiangainga ia whafo au lalo, po le whtelenga fo ia le ato ngie. Ia, mai lalo, i Wellington, wa o ia le nā, sa tusia fo le tele o pese whatasi ma le sunga a yopu whai valu. Ia, ai maise o le whaili lawi loa le tātou o tunu. Le tia maa mai taito a mua. Lea lana whai tonu nei, ia le tātou whatala noanga le nā. Whatalo whatu lau sunga le tawhengainga, pastor, whafo au lalo, poliftalenga le atu ngie, ia manai o walo, lea o tu inatu e le tāleni. Lea la ua, tā ua tele, si o tilo tulawa. I se isi pese le 5 Stars. E tā walunga atu ia le. Lelei. E lea la na whatala noa i le sunga le whawhengainga o le tamatuai o le tia maa mai toa mua. Ia le lau tō wawai le tele o nisi pese i o to e usu ina mai ma langi ina mai e siana whanau teine. Ia ma o sui e fo i le whati ma le tele o a o lo tu mau pe le mātango fie. O le tā lea fo i te mari. Tata alo whatuai lai lau sunga le whawhengainga whafo, pastor whafo au lalo, ia whapea fo i le whaletua ma le nofo alo ma le kalesia. Worship Center, I believe, i le lo i Wellington. Asi tātou se isu e a le pese le na matua ta ua i fo i ina ua au mai fo le tātou vai lima le nā vai taimi ai me fo i a mi o vale e i tangata le mawhaina ngalo i a tau le pese na vevesi ai nei ma pisa o kongi e lesi le vai lima pā o nganga ai le whang vai lima
mai le savili I le tui matu Whaalongoina ona malu A o whaatali tali I le whale whaatali pasi Le taimi e mana vai oi hani Ua te a ole ono Ua na olo unofo nofo Ma le popole O si o uloto Vili lau telefoni Po ua e mana Ai tali Ele whaatau vai whala Ua solo le whalute Ua malo si le tupe O whea e a lea rofa Ilo tātau tonga Ua manu malo Whaao sosola O whea e a lea rofa moni Se ia o I le oti Ua sui ai lo taofi Se ne we whatoe fo I mai E whaatau ta whangu vai Tupe mawa e te sa o loto ai Whaatau vai whala Ua o valo leanga E tasi la upaanga La petimu E whaatau a uapa inu O panko ma ufi whaalifu E tau si aila ufana Ma o si o uau A olea Ua e taua nau E te whealua I solo pei O e se tia polo Vai lo isu e whai ma solo Ua solo le whalute Ua malo si le tupe O whea e a lea rofa Ilo tātau tonga Ua manu malo Whaao sosola O whea e a lea rofa moni Se ia o I le oti Ua sui ai lo taofi Se ne we whatoe fo I mai E whaatau ta whangu ai Tupe mawa e te sa o roto ai O whea e a lea rofa moni Se ia o I le oti Ua sui ai lo taofi Se ne we whatoe fo I mai E whaatau ta whangu ai Tupe mawa e te sa o roto ai Ea le na, whawhiwhianga sui whiwhiloi. Ea o malo longa o le nei fo I aso to na I le mamalu o le atunu I tawhai whio o le lalolangi. Ea mese fo I le nei atunu o New Zealand wa vea mo tātou a inga lona lua. And my best wishes for the surviving members of 5 Stars Le Fetu Lima. But thank you, my good friend Misa Willie. Misa, one of the original members of the Fetu Lima band in those days as a bass player from 1975 to 1985. Thank you for the memories and thank you for the entertainment. That's my little tribute. It will be never forgotten. Ele to tele o le mamalu o le atunu o le afa ili lawilo. Ia o lava fo le Sosefina. O le Sosefina na tusi e fafo. O le whaili a le tiama. O le whaili mua na au maia leisi fatu o le pese lea. Le version o le pese lea. O le 5 Stars. Ai papa ilo I ai luas fulu tausanga muli ana. Ai papa ilo I ai malimo le tangata lele wa maliu nei o le tama pese mai fiti o Fiji vei koso. Alu lolo tangata le na. Ua le sitala fai mai o ia e ona ia le pese. Le ia le pese le Sosefina. Talo fai. Ia, lala ua mawai kupe o le li ina ale ua pe le makavatu le whafonga le tunu ua. Fai ilangi le wholama. Ai o tu mawai o le mawhai mai o la ulu I fo ile na ile sunga le whawhenga inga ia la ia whafo.
o le o e toe deregistered that song and make it the real owners o le tia maa. Le pese o le Josefina. E ula ke le ngi kanga. Noa whaauta talofa watching you from Pango, American Samoa. Whaftai atu misa, Willie misa. E maupana iei se aso ma se teimi. E te wala au mai o le tā telefoni lea, o lua tasi, lua iwa wha fitu iwa lua fitu. If you could write that number down and record it. 021-294-7927. Te le lopo while melda nau e ala lai masalopo o se meo o New Zealand ei po o toi fo i Samoa po o alala mapapa au fo i Australia ma le ainga. E tā ua tele, a tonu e se tai au. Ia o na o wala watu lea ma mo se whilo inga fo i lunga o le tātou polkalame. O le a tātou wo. E tāna i pese ia. E whaatalo whatuai ia i lātou o matua whaia le leile malo longa i le aso le nei. Whania Mikaele, alole on sai fo i tiute mawhai wale nei aso. To le pai asilusi, aloli le soifua manuia, si vale pasesa, ia whape mai alo o mātou matatu i Sydney, Australia. Whe mai ia si vale, ia o mātou nei. Ia o mātou tāpua ia tu lava i Long Beach in California. Ia, ma whaamanu atu le tātou Porokalame. Whatalo whatu le tamā matua. Hans Webster, ia ma le whaltua, ma le ainga i nai Perth, Western Australia. Pea fo i si tina pele le mātu ainga. Ia, le tina ia tapu i tea. Tui ali, ia ma le tamā matua o lo tāpua i mai i Takapuna i North Shore. Tui ali i sofa. Ia, ma le ainga ma le whanau. Whatalo whatu le tamā matua au mua. Ave, ia, ma le tina fo i, ia, au auna ma le whanau, e meise le tamā matua, o le toina matua o le sao le tātou ainga, le fionga e masoi tauli Josefa, ia, whapea fo i le whanau, nai tua whawhine, ia, Fortino, whapea fo i le tamaitai Erelini, le uso ia vaisingano, ia, ma whaleni malole, wholeni malole le soifumruia, ia, matamatatu i oi tālofa, le uso ia lui, Kunwa you, thanks Uso, alofa te lea tu moutou, ia ma le tātou ainga e Mount Ruskell, tālo whai alol so i fumanuia. So le mulu sau vao, ia, tālo whalava o tālo lei tapai, watching you from North Carolina. Okay, tālo whai. O masoilu mana i tufunga, tālo whalava, ma mātou mata matatu, ma mafutatu i pan mua nei. O asi reng fata talo falava asi malol so fu mandria lo fa longo mai ina I hunua talo fa malol so fu mandria o mai se ya lo si akile website ale tato koko Samoa le tele o koe le toa talo falava o fa vale tu loma lautusi aftai le mafuta mai ia, a mai Pinati Williams talofa Filipou, malo le soifua maduia, tasi le usa o le musika, le sunga ia Filipou, Pinati Williams, tasi le tangata na tusia le tele o nisi pese mātang o fie, pe le pese vole ta fia ai se vaisalo. Talo fai se au whanga upo ai o saoloko ange ai. Ta fia inu ise se vaisalo po se, tasi na pese le ana tusia le sunga ia Pinati Williams, ia e record whaalelei mai. Le vaenga fo le Mount Vaya. Yes, I remember that. So, whatalo fatu lauso. Mike, great to hear that Willie Missa Kameki Maroon Mayapia is still alive. Yeah, talo for William Brown, malo le soifu mria. Whapea fo I of Whaalai Va'a Tui Pipili Wharau. Aloli le soifo mria, whaftai le mafuta mai. Araia pa a tāngofi tufa le tātou Porokalame. Ina ia mawhai o na maua I fo I le awa noa le lei. O le ua lima minu te o te ailei tu nai lua. Ai, whaftai atu le au nanga whaima le tautua a le fionga le li pule o le tātou whale ta vale. O le Omega Cast. O launa tuatusi,
O le te maua eile li pule le fionga ia tongsia. P.O. Wilson, lua se lau Cavendish Drive, Papatoetoe, i manukau. Ia, tele le au unanga ma le tāua o le whawhaingofia e una mous ta vale, mai le Omega Cars, wala au le telefoni, whaavea i ale fionga le li pule, tongisia, o lua tasi, wha fitu ono, 5 whatasi. O lua tasi, wha fitu ono, 5 whatasi. Ia, po loa nga iai. Ngalo whaia e a tongisia. Soli, maria lo fi ngalo le li pule kuli mais se fo wini ngale se o ki a koe vaisa o tāwale. Ia le na. Ole asoa nafisa au whasoa tuai e tusai ma le sau noanga. Ole male lenga ale tofa ale a inga sa tuala ma le a inga sa sala ile au va. Ole mele na tula i mai. Ai, o le tata ua momo e tale peselea. O le tata ua momo e tale peselea. Ia, ono tata ua mai lola, ia lea fai atu. Ia le sau noanga le fionga e salama tua la wano. To ia i vao mai la fio anga. O le au vaa e winga i le tangata e ingoa i a kanata pulo tu. Ia le na. Fa'atau alo
alofa se me alofa te umau e te tau to fia fia I lo moenga o te leo leo oe tali maya so leo malu baby wana oh down to my Ana na whawhiwhianga sui whiwhiloi ma alu tangata e whaimaila na I puti ia wa whaisi malu lu o le mea nei. Ai whatalo whatu I le tamaitai a miti soli ma lo le sui whomruia o loo mai mo mai I a pia. Ia whapea fwoi le uso le fionga ia mwanga tutia The Rose Lose to Meniko ia ma le ainga o loo mai mo mai nai le pitadu o manurewa o ne ngalo manurewa. Aso fitu le masino November. Whainga palota lau tele le atunu, tasi le sui o Samoa lo tamo e mai ai le o tau I tu malo, o le tofai a te vanga, ia po le fionga fo ia to filau, Esther to filau. Vai wha le le pepe palota, I lalo le wha malu o le fua, ale New Zealand first. Vea le nei ava no e wha talo wha tuai I le fionga le te maitai o le suri wha oli. E le mautafono ma le palemene tofilau te vanga Esther tofilau. Ia ono sa, ma ia loto tele. Wapena fo le telenga leo mwenga, to whai a tele ai Edwin Pundi o le tātou tīma atoa. E la lango le wha moe moe. Ia ai moise fo I le te itai o le tūpā o Samoa I le whaalapuputonga o te itai o le Pacific Leadership Forum le fionga le aloli ia whepuleai semi whepuleai ma le whaletua ia sene ia ma le tātou komiti a toa tātou te oe momoli le tamaitai si I lona whala I le whaletui ma momoli I lona sā I ngā tai e wholau e mawhai o na tātou whaia ioe whatalofa I le uso ya Solomona Leasi ma lole soi fumanuia watching you from Mangele mu popo whamita ia o mai mo mai I aukilani nei, whaftai le mafuta mai ava Simona Talia, ia whapea fwoi mai o mātou ainga, o lo mātou tāpua I atu I Melponi, Australia, telesia tu inga mala, tālofa lava malole soi fumanuia, o Violaya Schuster, tālofa lava, whaftai le mafuta mai, tufal tātou porkalame, press the like button, whatalofa tu sunga ia tā ele, to le pai ali I pele, manuia tele le whai unga le nei fo I vaiaso. Ioe. O tātou na alkasi le aso e malolo e ngau kai. O e kako whiloa. Alofa en fui maono. Tolu uiwa whawhitu I le kako koko masta le na. Ala au telefoni le a tau sa vea. O lua tasi lua iwa whawhitu uiwa lua fitu.
Ia pe te alu fo i lunga o le lato website www.cocomasta, o le masta MASTA.com. Ai le ingol tamo tani elu na iai Joseph Trevor. Malo li le soifomandria le vau polo kirisimasi ia auto umalava. Talo fa Joseph, malo whaftai le o le sunga ia pali tele la uli ngā tuluai. Talo fa i le fionga to le foa ia whapena fo i le fionga ia papali ia po o le fionga fo i a wha mausili vana ia mausiu tau ainga. Whatalo whatu i le fionga le ngaftas ia fui mono po le sunga fo i a whata tu i sa mau ia si ale ngā ia ma le whaletua ia le au pepe centenary ia malu tātou ainga a toa whaftai tāpua i mai le tātou ainga i Henderson, Glen Eden o le la sila Bashford talo falava enjoying the program from Satui i fasi to outa talo faile to tele o Yeti Lam the second family is watching from the Gold Coast in Queensland. Alo fa tele ma futa mai va pena fu i te filo ia ma le the Aquarius talo fa the Aquarius te filo o va auto u malawa fa mole mole tu fa le tato por kalame subscribe and of course I love reading your comments la tato wo tato pesela mai le Mr. Cowboy e ngai fai makai la skonga i tato pese walu le vai aso ato tato talanoa e mata upu fai o malo o le tula fono o polokiki e male tele o risi mau ngasu e se fai makai i ngai musika tato te talitili ye ia ma fa pe na foi no mo waile malo longa lu mai lau au mai lau i puti po lau koko master ese le tau mo tina mata mama tu ele to tau alu i lo lima foi o mi batau palu ma palu pe kongi foi kongo le ulo vai vevela e ke fi u fa kalkali ke ngo fo sa ve unga pe matala vo le pe ti sa vo le me o mi tele e o mo fo mo le manga vol ko ngalo ko le fengo le me Samuel Wati Talvalava, Alola Soifumria, watching you from Sydney, Australia.
Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, Tuatusi, Lua Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson. Wala ta maile tu wanga al whanau ia iu lai. Au maita matamata i leo fōwhongia o tapinanga. Ale Auckland Zoo, mo le toi fo i mai le Dinosaur Nights and Lights. O se poe tumu i fianga. Matamata i dinosaurs ese mai aso la. Le te lea la tu tino. Tau mawhai mea ai matango fie. Savavali i le Dinosaur Discovery Trek. O se poa mo le ainga atoa. Te tala mai le asfarei le tolo iulai. Angai le aso sfulu vali. Mai le afo le lima le afi. Angai le afo le valu le po. Tanga iane i le aucklandzoo.co.nz. E whaingo fielo langa. Pe a le leila o whaaperetania. O te tala ina nei avanoa e teles talai i le Dynaspeak. Mo a onga whaaperetania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amatalia wa senga i le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua lima ta laid vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na o le lua whata laid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le o valu selau lua iwa tolu iwa. O valu selau lua iwa tolu iwa. Beta mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapitoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Male
May I
ia lofa mai. O leo foi pese o le kalesia e whakasa e weary choir. E maara ia foi le nā, se i vaisi suinga. Pese wha le mausau. Ia e mai se foi o vi inga o le atua e au mai ai le nganga o le file mu. Ia, ua tele foi i le talandoa i mea wha apurukiki. Ia le si i foi matana i pese foi ia. Ai mai se lava i vi inga o le atua. Fatasi mena ia tātou pese tuai fo ie mana tuai fa ili te tele ua tuanai. A o lo o iai pea fa maumaunga o nā musika mātango fie. Atalofa ia Peter Stowers, fi mai alo o mātou mata matatu i Adelaide, South Australia. Ia, fa pena fo i fi mai kala alofa ma fui mono. A, se malo sa vea, ngā useki musika o ki ngā fui kalinga i mea fa porkiki. Ai le ma foi lavo na tu ua i le tātou talandoa i nei mata upu se i tau wha sa o sa oatu. Whatalo whatu i le to wha moe mausu, ma le tausi i a whapea fo le nofo alo, ma le ai ngā rii. Ia, ma le tāpua inga foi, whaftai le mafuta mai. Ai, whatalo foi i le uso i a Filipou Pinati, alo mai mo mai, Evelina Tuimaunga from Adelaide. Ia, ai mai se foi o le ainga ri maloli i Filipou, Pinati, Williams. Ia, whamu moe lo saunga le mō ma le leimea oma. I le nofua i foi i le nā foi a tunuu ma foi ai le tautua. O ngā luenga tautua i le kalesia ma le ai tau malele i o tātou ainga i Samoa. Le vanei ana o foi mai. Ai be, o te anga i atu i le lava. O te tā ele. O nasa o nofo i le Lava Hotel. Ai, o te vai atu le situ. O nofo mai i le tangata malana laptop. E fō linga masani i le tangata. O sa vali i loia. Ai, o taunu atu. O i le wō mamai ma le uso pele. Ia Filipou Pinati Williams. O la e tusi ana pese. Le li i fai pese ma le li i mātango fielo na si ufonga. Ia, o se wō o loa na ngā lue whātasi nei tā leni o le musika, tau tu ai le atunu, su e tupe ai i le tsunami, su e tupe ai mō le toa Samoa, su e tupe ai pe pese whāwālea solo i taulanga i o tara o atu mangele o i la o kilangi, sāwa vali ai i lea. I le su enga o se tupe whātau ai i a se toninga ale au, tamaitai au ali, au le tātou manu Samoa. Tēli. E mana tua ai na i uso pepese ma nai tua whawhine. Sarah Jane Ava, Kayleen A. Kelly. E a whapena fo i le uso a muangotia, The Rose, Lose Dominico. O le tōteli. Ia mawheo a i eila. Ia o le mea tāua. Pele manatua i tātou i a tātou ngā luenga. A lae e sila whanga le atua. I lo tātou naunau watu e whaia se mea. Togi se maa. Velo se aso. Tu lei le wili paelo. Ia awa le aua le tātou atunu. Tasile nā mea tāua tele le sa vava. Ai ele nei vai aso. Ua tawhai le tō whai le fionga le li pāle mia e me se fōi. Le min stau tupe, le min stau tā longa. Ia whapea fōi ia le Minister Fole o ye nei, the Ministry of Family Affairs and also Recreation and Sports, Social Development. Lea na whaaloalo ai i au ta alo u malawa le atunu u na lautongia i ta alonga le lua whelua sfultolu, lua sfulmale wha, lua sfulmale lima, ia male tausanga le nei le matautia. I le anga i atu o le lalulangi. E tau wā i le tālonga o le sisiu a mea mamafa i te tono o le tātou watunu. Nā matua i sola ai Samoa ma ave uma whaamurianga ma pine auro ma pine siliva i le ngate le tū. O tamaita i awa pena fo i le tū pāoli. A watu le whaamalo i le fionga i le tama sa tuala. Tu au pepe Woolwork a malo whaaftai i lau fionga. I le tama sa tuala malau no nauta inga ina ia wha wau pea le miti le nā asi o tātou ta mā.
o whai langi le whaulanga, le sunga ia se Yuli Paul Warwick. I ia ta'alonga, ele ngata le ta'alonga sisi o mea mafa le ta'alonga la kapi. Ia mese fo le ta'alonga o le fusu. Watu le whamalo i lau fionga le li parimia. O a whamatu le na vaenga. Se lau wiva se fulu wafe ta la. E tufa i nā tu e whaali ai le nganga whaafitai. O le malo malana tapua inga a o alo whaiva tama whanau o Samoa. You are there on the world stage to sell Samoa. Yo. Nau tau o ile maa walunga malfola walunga e whaatau Samoa ile lalolangi atoa ia manatua e tangata. Le tamai Samoa i lunga o le whaafanua o le lalolangi. Wale o to yeise teimi na ona tātou wō, tātou te militino. There is no other time and any more time that we go just to participate. No. We go to win. Tāo tātou te tau ia tātou manu malo. Tātou te le toi o, e te fua mawhanawhana le nufo le valele. Tātou te le toi momoe fua, i whale tali malo. Ma tātou a ai fua ma whieinu fua. Ma tuu ia au tautanga, ia tupe o alauni, o tupe ai, o tupe le tunu usasu e tupe. Te tongi la whonga, o mea lofa, ma isi atunu, grants and investments in your sport. Yes, sila la ia le tāua tele o le nā mea, le lui tau ne nā, te le toi alu te fusu o te whaia ina, te alu te fusu o te sau ma le pine auru. Aia, o le whatalitali atu le malo, e watu le lua awheta la i ate oe, i lo walo whaiva ma lau manu malo, wa sau ma le pine auru e tau ta ua i Samoa, o au tau, o le au ta alo uma le atu nuu, o au tau o ampasa ma ave fe au ma le au ave fu a Samoa. Tātou te le toi ola, na o na tātou tāwha whawai. Tātou te o, ma le wha moe ma le wha tua i o tātou loto. Tātou te o, e whinau, mai tātou te manu malo. Ma tātou fo i mai ni wha ailonga. A wā le tāpua inga ma malu a Samoa ma le whainga malo. Tangata nu uma o le tinu, oi a le mita. Ia e whalonga tu fo i. Ia, se bele lei. Le tufa ina o le na, ia lai kiki le nga, abe le wa kose kwa ka milionga. 250,000 e tufa. Wa lenga le fau fai kio le wadi i. Ia, me fai tio i le tufa ina o tupe. Ina i o tātou tangata ta, alo tau wha fonga i Samoa. E oa i mea le lei e fai. E oa e tau ma fai e wha leanga. Ia le se tau au iai, o le pule le malo i ana tupe. Ma ana wha manu ianga e wha safu atu ia i la tau o lo tau ta ua i le atunu. Ma o tau i o lo tau valea i le atunu. E o lava i le fio le pare mia le va pau. I to e lau. O fe e i lava. Le lau fai atu na. Te leo le se senga. O le longa la po la se be e tau fia ai masipi e ngutu o tangata ni. Te tu lau fa fonga le tu. La foi fa longo mai li siko inga ie. A fe o ki le feika ia kia ma tala e fai atu. A wai le tau fia ma tau mi ai se langona e o ti tua. Ai fa ali le mea sao. Se i tu ai le a mi o tangata ni. A mata mai ia tu le epa ma fa solo ifo ia i la tau le ai mai se ale to tolu ne tu le epa li mongi fa pena ma fontoe na to tolu ale e anga i lunga le social media and abuse the social media tau ma fai e poloka fuafuanga le lei alu alu mamao le malo tu faina o tu pe safata tu faina o le se lau lima sefulu ta la le fo tufa tupe mo na yo tatou tama matini ta alo sa malanga sa tau ti ngā ma tau sinio ale fo fe ei yo la wa uma ona o tala no atu le mata upu le fale mai wa uma le
teimi o le paketi, o le nā o iai le 4 miliona e whaalu le whale mai. A o aina mafuaina le anga le whale mai. O kou. O tau musu to take responsibility on aisia. Fast food tau sanga taluna. Tau se e ia ina. Le ai masa tau renovation or even maintenance plan. Nothing whatsoever. So who are you crying to now? Cry babies crazy. Ai la leo tau whtangisi ei. E tau te mumusu, e tau ave, ia le tiute mana matafa yo tau lunga, refusing responsibility and accountability of no maintenance plan throughout 40 years and 4 decades. Tau mana o tui launga tui fo. Ia wha manino, wa leo tau te whai mai. Wa alu le pale mia fola. Ia tupe e whai ei le wafu o to e lau. A le anga le whare mai. Ana o muna o tau. O tau wai ena wha le anga le whare mai. O le tau mwhai atu le pale mia ma le malo fau. Ina ia tau fo ala mea. Ma fono fono. Ma tau wha le le atu. Ma teu atu patu o le awala sa o tau whai. Ia ma tanu ina. Ia. Lea la ua tufa le tupe. La ua whaata ati. As lea na tau pasia ne ia le talo le tupe. Ila vai aso masi ma vai atu ne. You know very well there is money allocated from the budget for the maintenance of the National Hospital and all other local district hospitals around the country. Ala le mea tau te vevesi e fua. La ua pule le malo. Ua umono tau ioe le tupe lea. Lea la. Ua tātia mata oto, e taimi e whaatino ma li ai. Ngā luenga, ale mata ngā luenga lo soifua ma lolo ina ma le whare mai. Ai ana outou ni tangata le lei. Outou le sa whawhai, na umalon tatala, ia umalana ngā luenga. Na ale nofo mwhaatalitali se yo le taimi e pala ai. To ulu i fo ai ia si mao lunga o le tāua lunga. Tutulu ane, pāle sua vai. Le ai ni fua la au. Le ai ni vai la au. O ina tupu ai. O tau. Don't be scared and trying to refuse accountability and transparency. And your responsibility at the time you were sitting there, warming up the seats, and blaming the new government of just 9 to 10 months. Ato asi e. Io, le o te atai te le pe au whalongalonga atu o whaitala ratangata nei. Ai au tau sila ia. O mea lava e tasi e tala noa ai. Leisi tangata whaasala lau. I leisi te tai o le HPP po le tolu lea. E to e whesini ai fo i leisi tangata. E maana na o e au mai uma. Ia le tali e tutu whaatasi ai. Au oma, wa ti ngāta lingo le atunu o e whaafonga atu. Ina me pero lo whai. Na o le tau whaaleanga ma le tutu afi. Whaolo a tau ai langona ma loto o tangata. Tau tu whaatu lea mea, langa le whaamsinonga. Tau mawhai atu lea mea, langa mai. I lungo le social media. Yeah. Rightfully so, Mr. Honorable Prime Minister, Minister of Finance, the Minister of Sports and Recreation, to dish out and disperse that money to those who qualified and actually those that are meant to be blessed and recipients of these awards, cash awards. Ka koile ko mga oil mo le mea nga fe mai mo le coupon mo le no cash ale mea ia vesi mo pisa ia la kula ulu sa mo kai 4 milion 4 milion tai mali talala tamai Samoa e ai le moli mau lea fou wa tau no mai wa nga i ai le su enga leo le mali o tu au ta fefe talala tamai le na tai au na nafi ma le fiafi ma nei le tai au
E ei tangata ua matua tutu, ai matua susu a tō lofi lima ma lofi vai ma le ie. Eo, tangata ia na lau mulu ia i le tele o taimi. A lea la ua iai ma lesi mori mau, au tū lea. Ka fe. Fatu fo ia tuai e fai mai. Va iai le feita pe a whalongo mai o tau langa atu se mea aisea, tau ma whai ufi wha manungase. Ai le mawhai langa o le tangi mai le ele le toto le tama lea tangi mai ma le toto o peni amina. Au tō wawai le a mata na whaasolo solo. E whauringa mai o listanga ta o le amaliu. E iei lona so tanga e koneti ai mea umane. And this is scary. Yeah. O le matua matau tia la. La wali i ala le na pepese tau mawhai ufi. Ia le tangata sa lau mundu ia le ingoa. Lea la autou sila iai. Awa, e whaapea wali. Wa uma le susu engal mali o tu au no. Susu engal na la auli malavangal na. It's about fabrication of evidence. This time, it's the real hardcore investigation of the hit and run that killed two out. Tua matautia le mea ua ngā ia. Lea fwoi na whai mai. I leo ia no atu nei Samoa. They only serve in terms of the advisory capacity. But, e se le mea leo whaalongo atu nei ia. E ai isi vaenga ua whaonga i ai to mai. Banga waa whaapitoa o nisi o leo ia na malanga atu nei. And I think they're heading the right direction. E le ngata la o lo whaia whaalelei ia ko le ninga. O leo ma le tūlanga o le whaatinoina o lātou ngā ruenga. Procedures and processes, investigation, and also police work in general. Eo, a lea la. La tātou mata, na utou whafonga la i le iai. I le sa o le mea sa o tala noa atu wai. Lava pea. In due time, you will say, okay. Le sa o le tala le tangata le neo le ataua. Ma mea sa valo mai ai. Ma tau ma whai e mo moli atu i lea taimi ma lea taimi. O te le so de whaia lava se wha matalanga. E le o i ai se wha maoninga. Ma se malosi. E le wha maonia i le tulafono. No hearsay. I just want to take you to the edge of learning the real truth. Yeah. O te tai oi, te tai lo lima. E whātū i le kolosi. Ma e nofo i nā ma e whaalongolongo ma e mata i mea i e tutupu. Se ia o ina whaalia le whaamaoni ma le moni o le mea. E Hamilton. Ta utala noa atuan. But I'm so glad. I'm so happy. I say, finally. Mai ei foi me le masa salonga. Ei foi se stangata e oti le mea lea. Se stangata i eilo na soltanga i le mea lea. Pe oti fa fo se ipe fasi oti se stangata. I'm saying that so that police can be on alert. Ia tilo uma i mea nei. Because these people that are involved and their names came across this investigation, they are not afraid to go to the grave and take the truth with them to the grave. Tangata nei na lau manu ia o lātou ingoa. Lea o le a mata o na se i te tasi mau ili na vele mai. Ma au mai e tutu i luma o le whaamisinonga ma suenga nei. O tangata ua le fefe i le atua ma ua le fefe i le mori mau pepelo. E o lava i le tunga mau ua fia o ma i lātou le tunga mau no matter what. They want to take the truth with them
to the grave. Ai au fufi manungase. Le maasiasi ma le matanga whaariali lalo le la ma le pupula le mutintino le la I le vainga le lalo langi ma le atunu atoa because everybody will say, we told you so. We knew it was coming. Nena. O mai lau tala noa I le mata upu lea I le a whaina fua o le whanau tama le fionga le li parimia. O tausi sila ia Donald Trump, ma le o mai le wharepepa. Sawa Donald Trump, ma o mai uma malana whanau e whaa. Whai ngā ruenga o mai tono le wharepepa e Washington. Le ai masesi e matua ma puni o mangutu. To tongi o mai tupe ale au tongi la fonga ma tupe ale malo. Nobody says a word. Trump just brings anybody that he wants and has connection to. Nena, ai se vava ai le tātou tama ia tunu mātitiva, le ilo tātou tamau ainga. Ma totongi o tangata, ma le fionga le li pāremia. Ma lona fo I tau mawhainga, ina ia sefe nisi tupe o alu, I le pui puinga o lona saunga le mū, ma le tootele, o li malu o le malo. O ia o le tamā, na te māla malama I lana whanau. E mana onga whaapitoa. E le mawhaiu na whai atu le leo leo. Sau e alu, ma watulo o pōle, tu lou whaafonga mai o le tunu. E ili tata le whautanga I le fionga I le li palemia, na te whaia se whaatodunga whaapena, o na o lana whanau e mawhai. Wā, o tō whaalonga mai la. That is personal assistance. E whaaloalo le fionga le li parimia, e li malu o le malo, o I la tau po I onista mali. E whainga tā na whai atu iai. Tia watu tā po vaile se I tā mai. Mali e lo whenangalo le li malu o le malo. Tu lo Samoa le uputo ia tau. Ai o se whati ta inga le nai tu watu. Se I al watu I le ngutu o le ataua. E ulu mata whalau I la ngona o tangata I loto leanga. Ma lote so'o le whanau o le parimia. The Prime Minister has already had the arrangements put forth. And I'm sure Cabinet is aware of this. Prime Minister using his own money to pay for his sons, his personal assistance when it comes to such embarrassing acts that he will ask of all those that surrounds him and his safety. Io I le afio le li pare bia le fale ui ma le fale le tau. Ele mawhai ona whai atu, le si leo. Le li man, o le tamari I le bea le, e tu I e li poi le saunga le mu o le leo. O le afionga le li pare bia. E matamuli, ma whasua tu lia foi le fionga le li pare bia. E whai atu se whatonunga whapenai se si tamari o le malu o le malo, le li poi na lo na saunga le mu. O e whai ai. E whai lon tō lua po lana whanau tama. Marmalama. E o lava I ate oe. E o fo I ate. A o fo I se tōwhinga mawa lunga whapea. Po le kalesia. Po le wharapotonga. E o lava I tono le nu. E le sau lisi matai. E whai se whiau matanga whapea mo lisi matai. E o mai lau whanau. E whatula I oe ave o le whare ui. A o ina malili le po o ti ngalo vai e te le whai le leo. Sawa se e milia ma fō atu lo vai. O I te whai e. E te tangi I lau whanau. O I loa e le leia lau whanau le me tauna whai. Ta whewhe e le anganga o iai le māua lunga ma le māua le ro le loto lea. Ai le mawhau. Think of yourselves, ourselves. When we are in those
high caliber post in government or in any organization, there are personal needs that we do not address with those that are around us. They also have a job to do, a specific description of a job to do. Ele I tongia leo le sa we miri o vai. Ele tongia sa we fofolo tua u malo papa tu le po o malo lo. Wa umanga luenga leso. Sa tu fa fonga o mea ia fa ile tama o mana onga patino ile tama. Na o lana fa nau late mala malama le ia. So despite whatever the award is or the payment for, I'm sure the Prime Minister has already made arrangements that are transparent and by law, and the legality of how these kids are being paid. Talo fai le whanau. Whita nei le taumatao le jet na sawai le paramia i New Zealand. Whiei. Toi taumatao le nei meo sawai. Ia e o lona o saul paramia i le wapa ui. I toi lau. Mai sa le ta tau lava. Ai ana. Ti e loa male. Ma le paramia i lungo se asini po o solfanua. Le ala le tala e fai. Le ala le tala e fai. Tawa lunga atu le tatu pole kalambe le saunoanga le fionga. Ale tamama tua. Ia salam matua, sau no fa lawo I tele lele wa viral solo I lunga o televise o penga ta whailangi. Wa malele ai ma fa lele le tofa le tu malo ma le nu o le wa. I le fa nga ina fa soli tu la fono le swafa salai le tamalea o kanata. O tau si de sila tu iai. Au te le tio fo I le ma e ao le fionga I le salam matua. Le ingoa matua o tu iai le swafa sala nai sawe iai tua o salam matua. Talo fai le lau fionga le saof talai ma lau fale valu. Lau fionga tuala o le sao li I ma lau fale se fulu. A o se fa utanga I matua fitalai a wā te vanga ma vai fale. Ai siva ai ma pui pui le launga le fale upolu tofia a wā le ainga sale murianga. Wa sai le ainga. Wa sai le nuu ma le tu malo. Po ana fea na fai ele nofo le tamaititi lea. A o le a foi se a wala na nga ima iai tutonu o le a inga sasala. A o se suli o ai. Pe tau, pe le ai. Le wa umana saunua. I au tau malama le lei, o le fionga ia sala, matua. Toi ei vau, fili la wano. Tolu se fulu tau sanga, o avea mapule o le nupi fa. Tele tau sanga. O le corporate manager lea, o le pulisiri lea, le so o le tei fono, o le whaaputu ngā tupe o le nupi wha ale atu nuu, o se tautua I longa ia Samoa, ma le matanga ruenga. O le whaaputu ngā tupe o le Samoa National Provident Fund. O le sua tusi si nia, o na wha longa mawulunga sanga lue ai, o se tusi I to tonu o le atu nuu. A corporate manager, a chief accountant, and also the manager for NPF for many, many years. O le tangata tōnua le nei le pule lea,
lea na maua ai le toa tele o le au ngā oi lea na iai ma whale pui pui ma leo whainga luanga. I le ngata le mtanga luanga le nupi wha. Whapena isi matanga luanga na su e le tamaloa ia tusi a le matanga luanga. Lai loa la uria. To ina matua la lea. No to sisira le iai. There is value and credit and integrity in this man. Wa sao noa whala waitele. O to sisira iai. Sao. Ia lau susu atua. Ngā luenga na tautua ili tamaloa ma whailo na sao ia Samoa. O ia lea. Le na whare pui pui ele tō tele o le au whai ngā luenga le nupi wha. Ilea, melo ai tupe. Ngā oi te tonu o mata ngā luenga. Ale malo, ma whaapatu ngā tupe. O le fionga foi, ia salama tua, o le pule leo le nupi wha. Na ia whaatanga ina mata lepe le tula fono. O i lātou umalava sa whai sa whanga. I le nupi wha, ai ua malo lo retire ma vai e lato ngā luenga, ua manu malo mai le sei, fo lea a New Zealand, mau mai e no nofo i atunu i fafo New Zealand ma Australia. Wa ta ofi le malo e le mawhai o na tala i tua sa whanga tangata na, a oni tupe ai. Le fi na unga na lena o mana tua na toe whai e le to ina leo salama tua lea la wano. A o pule le nupi wha, na ia ta lepe ai le tula fono na whai e le nawa i tau. A e malanga, e te malanga ese mai lava i le talala u tupe. E tu oi whai ia fufuanga le malo. To ina matua lea le tō whāmala na whautanga. A o pule o le nupi whānata lepe ai matatala le tula whono le nā. No mai fia ai Samoa. Mai atu, mai Samoa. I la tau sa ngā lulue matongi le maa maa. Afu le lea i a la tau tautua. No mai ai ma whawhitaia. Salama tua. I le tula fono ma le tua lalo le matanga luenga. Ta tala ma ta lepe le nā tula fono. Tupe a tangata. Tala tupe a tangata. I le ami o tonu le nā mea. Ua malo lo retire o le am foie. E no nofo i New Zealand ma Australia. Ai tau fiofi ma mau tupe. This money belongs to the people that shared the tears and also their sweat. Their well, honest, earned money needed to be released and get rid of that policy that made it hard for these people to take out their dividends and also their tax from NPF. Ese le tāua te. Le la o tau whafonga i ai le tamano. O le asu le la o so ta i atu i le fionga e asala. O le asu ngafua asau nei. I le te alai titi o le i tū lai wha. O le le whato atau nuu salama tua i Samoa. Mai i lana malanga i Alaska. Ai tu watu le nei aso to na i ta eo le sai maloloi. Aso ngafua le vai se fou le nganga i fo faiva. O le au tau whaafonga ai le ma whaasoa live i lunga. O le nganga i fo faiva o Samoa. Ma lei a taua. Sa vea sa iuli. Mai le fofonga lava. O le to ina matua o le ainga sasala. Ia voi ua umana o whai atu iai. Tasi le awala i mawhai ai o na tau fia le whaonga ina whaasoli tu la fono le ingosala. E le tama leo o Kanata. Pole snake. O le au mai o le tusi. O le ala nao mea o le tu la fono sa au whai o fo i mua. Sa au mai ai le tusi mai i le oli i ofisili. Ia papali i John Tai Malelangi. A mai ai le polo inga wha le tu la fono o whanua maswafa. E wha sa ai. Mai wha lau alo ia ma au whaita wina alo ia. Le nā tu singa. Le nā polo inga. Ua tā mau i lalo le tu la fono. E le toe te tau ai o na wha leo ina. Ma wha ngā ina. E le tamaititi le nā le swafo le ainga. Se i vanga nā ua mau popo. Pei loa po o whea le whai whale na sauai. A o ana whea na whai isi sau whai. A o le ala na sotanga. Pe suli, pe le suli i le swafa. E le iloa e le to ina matua. Mai tau na sila fia e salama matua. Nisi o fui whale
na whaapongai I suafa ia a o po o whea le malai na whai a lea le aso na whai o tau se sila lai me o le tamaititi lea ono o le sau noa ngā sala ua wha noa noa lava I le whaatasina o le suafa le ainga whaatasina ma le I tū malo whaatasina le nuu ona o upu mata ngā e le whaia se sala ni upu whaapea e lafo I le pale mia filifilia o le atunu e le whaia se tangata e se ei le suafa sala au tau sila ne I ai sala pinati I teimi uma e tūla I tonu o le mauta whono ma le pale mene e te le whaafonga ua lafo e sala se upu e whaitio ai I ala uli po nisi pale mia po ai lava e whaolo ma au e sau noa e pei o le tamalii e mapo le toa wha ma mala malama le vale lei le vā whelo aluai le upu e nao le lua ona mataitusi wha leo ngō fie si pela ngō fie ai le mawhai o na tausi le vi a o le vā ala le vale tausi le tamaititi le o kānata lau le pepelo le palemia lau le ngaoi le palemia lau le whai mea pia pia lau le lea onga lau le wha valea e le lava lo na mawhau lau le soli tu la fono ma le whai mea pia pia e wha pēa la se mea masalo le mea le na ua fono ai le tu malo o tau silsile a le wha o ngā le tamaititi ai se I tau sui e fo I le tauno ona tu yo inga mata ngā ma le pepero ma le wha vaea se I silsila la ia e matau tia la ia a fonga la le atunu mai amata tuai le tai au ona pre-sale le talandoanga le nai le polkala me tawai tia o mai a fonga mua ina ia wha manatu pea I le aso atoa le tea o le tu lai wha o mai le fionga ia salama tua I lunga o le nganga ifo whaiva se I wha manino ia Samoa le mea lea ina mata upu le tamaititi le nei watau le anga I nai le tu ma lo ma le ainga ma le suafa wha pele o le fionga I le saof talai o le fionga ia salama lo na whale valu ta ilo pe ma lamba I le tamaititi lea ia fatalo fatu I le wharetua ia alavine ai mai se le tō tele o tangata lo sa ili mai I nei le mele mo le tātou ta amu o nai o tara whale o loa le nai tawhata tonu lava o le whale ia ma le whale povi ia ma le whale tāmu mo e iso le whanua ma mai le o atu tātou tangata le atunu e tau whetuli ai ma whai ia la tau petipetinga le TAP tawhata tonu ai na olo o iai ma whaatalitali mai ele whale tua ia alavine sua ia ma le au whainga luenga nai te mauai ta amu le talo whapena o le whai whapea fōi ma le tātou ulu tunu wa umalala maua ma le tātou pepa esi le talo ia whapena fōi utela tulo fōi tu oi nā mani au pepa koko le koko master ina wana mea mo iana le otu lai mani le vave ona pika apu e tangata mātutua ia le koko master wale toe no nofo ai ma whaatalitali le taimi e puna ai I le ulo vai vevela ai tongi ai tonu le poko I koko klapo a fōi e lua I kūrai ke whakalikali I pola alkai me e matala I le koko lang ai wasi sila mai le tama la la te tango tua I tonu pe wai tango le tea bag fōi le mai lau Pia te mangongi o King Samoa. There it is for Samoa, King Samoa City. Tongi lo te tonu. Re ato se minute te tango I e mix ma. Ia tu e mara suka, ai te vava aila ia
I le tuto mana i wai lua ia ui pukoko e mwhai, na maua mai le pepa i tas. Sifuru pepa i tono i. Kua professional lava le whaingo le packaging. Ia umalo, e tango lo lava. O umalo whasuka. Wai fi ai penkoko. Wai fi ai penkoko. E na e tango lo la ia lea tatala le sachet. Ia ai sa saa ato lo le penkoko i kongo lau i koko. Ta fifi. Wa fia i ta mam tina matua. Ele alu se taimi o tau no nofo e tau palu ma tau lomi e fiu e kuri po fere mele ka vale solo ia le o ngā koko vo le kongore. Ya, na le tato vai le na. E alu ambe o mai ale molo soi fo maloloi. Ia fa le lei lo soi fo maloloi vai le ola. Tato market fatalo lo fionga tuala lo fionga le saoli. Ya, tau pa utino bal falto ya peka. Le tato marketi le na sful mal tolu Lappington Road. Ya, manisi vo yo tato uso lo faiso to teitasi malulu ina. Fa mafanga le mea wala nga le malulu aso. Tu sa pe fa fola hanikene tango tua o la e matua malulu lo. Anga I da tato marketi na ma wale tato vai ya a ole. Le si tato marketi le los fulua Templeton Place, Glendon, Monrewa, lo iai tua fina Maria Nive, ia malata maita I o Marita. Ale viso vai, o tau ia o taba matuolo o maua ngase le ta ole prostate cancer, ale maiso vai avoka ina. Tasi market I tonu ngale bu o le tato malang no whanga o le taulanga whatau I mangele. Ia le na o silafia alo iai ina tato vai. Salo toi te foi moe maleta. Ai maise la maleta to marketi te le na le Grand Market. E na numero tasi pa lua Triangle Road, Massey, West Auckland. Grand Market. Le so ya wahid. Moe foi na le tato Koko Master. Maleta to vai leola. Lo fa mai le tua vai lo tusa so tato mduia. Mangalo fole nei va yaso ato sa tato mafuta ai o ani pefe o ani fa le tonu se ngana o le tau tamari te lo le ia auto ia tau te matua tau ba fai se mea vale fa le ngai le tato por kalame mo lo nei tangata ai te I lo wa lua se fulu mon tupu tau sanga o le tau tua ale por kalame o le TANOA AVA. I le ba fai o na toi ta lea sesi langa o lo sa o le tulafono ma o lo tala doa fo I le ngangana sili o na matango fie. E mafuala ia autou. Lo tau ba ili upu ai tau te le mara malamba I upu. Malamba le ai to tangata ia. Yo e. Si I mai le tama tau ma fai mai. Ia good luck. La lafi mai la lafi mai la vamba pula mai yo e ma fa winga se upu na mawai mbole to ina male tangata ele lava le malama ile ole nganga ana male fa nga ino le ngana le tunu e fa soa ai mata upu onga ya Ia manui tele le tātou o tunu u le ngātu I le sapati a tai au. Mana fo I le upu fola ale au whainga ruenga tutofi le tua. A manui e tau whale tua. Whale tua o whawhingai ngai ban se fo I nai te mamu tina malo lo man malo. I le mwhai no ngalo o tau. Tau lava o poutu malosi e so soni I le ngā ruenga. Whaiwhi au fau masi o na whale tua. Ia mai la tau o mai e tau sinu. Pamdia tele le tua I nai o tātou te mam tina mātutua. Maua lau tō malos. Io e. Ia whapena fo I ona avesea le tua. Mai ngase ma whangatai o tō tino. Ia maua le soifua fia I le tau pula o le soifua. Ma le tau o fiafi. O le ola tau tua. Ai ia anga le mai fo I le tua I malolonga. Ia ma le tape natu
I ngā luenga o le vai a so fau. O la tātou o se isu le pese le atou sa vea tātou te. Le ai, o la tātou o e. I le pese voi le a le 5 stars. E tāua lunga i ai ia le nei a fiafi o tusa le ama le nganga i fo faiva. Ai fai mai le pese a le 5 stars. Ua malua le a fiafi. Manuia tele, ia, le whaafonga mai misa, Willy, misa, tamatuai o le 5 stars, le tele o tausanga ua mawai, o loo tāpua i mai masalo o Australia. Ia, ai tāua lunga atuai, le whaaloalo i le 5 stars malana tautua, i le tele o nei tausanga, i le peselea. Ale fetulima, i le lua afe ma le ono. E a tau sa vele nei, lofa tele mo oe, lofa foi mo oe lunga le tātou apia fōlinga ma le tātou YouTube channel. Please share our program. Love you all. Soifua ma ia manuia. Ma fafau ya oe hani Ma lingi lingi o uloi mata Wa o misia o la utau sala Pe a fai funga ua e musu Se I fai mai o sa upu Nalenia te au Pe vai malua I si a Pe a fai funga wa ele kea Ile na vea mau mana mea Ae so ia wana paulawa O angau le fia fianga So ia wana paulawa O angau le fia fianga Pe a fai funga wa ele kea Ile na vea mau mana mea Ae so ia wana paulawa O angau le fia fianga Ae so ia wana paulawa O angau le fia fianga Across the sea, so far away, so far away.
You're so far away from me, but I return to you. I love you so. There are only so many words in my heart I can't explain. You are so beautiful, so natural to me. It's so hard for me to let you know that my love for you just can't let go, 'cause you are everything to me. You're the only one for me. You are the shining star of my life, my sweetheart. You're so far away from me, but I'll return to you. Just wait for me. Won't you tell me, baby, please? You're all I need, my sweetheart. You're so far